ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Napsug kapit lang, kwarag. Nabsuga ka, Angay. Ha? Na, dapay gayam tulang anabati. Saan kukwati aso day ta. Ha? Ay, sige man langin. Aw, itatanabsog tan. Yan nga iti sumarunong aramidin ta, Angay. Mapantay di sirok ti mangga nga agilat, tapris kaw. Ay, unan niya. Well, ibatitan day ta iinawan. Intang arudain. Yan tinto ti aginaw. Ay na, nagmayat ti biyag ta. Kasla tala na nga iti restaurant. Nalpas kayon anangan, Maray. Wen, Mare, umayak lagpal pa dito iti resenam. Tadainting kan kwarog ti aginaw. Ay, wen kanayon samat asika ngamin ti agin indaw. Ay, talaga asyak akanayon. Day talamangan ti araramiden da. Saan mo ngamin arwamon akastaa? Nasken apagtrabahom ida. Wen nga rod, Mare, makadlawa kon. Tasyak metlat tanti agin inaw. Sikan sapay ti kanayon nga aglutaw. Ay, wen dagijay nga agulitag. Umay dalaengen no oras ti panangan. Nasken nasursurwon damot ati aginaw. Iso adituyak pala ang tersenam, Mare. Anya nga iti pagistoryaan ta. Naibusanak mo't iti maistorya, Maray. Ay, kaya't yaw ti makangag iti istorya ko kumaray. Na, adda kamot, marituyang. Wow, imayak ata nakita kayo adua. Apay, nalpas kayaw ananganan ken ni Badong Maw. Apay, di yun lang madlawang. Pakadlawan mi kumangay, mat. Ket, anya nga ti sindayaw maritoyang. Nagkapoy kamutin marikwanang. Di mo ayamadlaw dagiti karni ana isingak dito hingepan ka. Ada ka di makita maribanang. Ay, green mat ti makitak di tangipin mo, marituyang. Kasano ko maakarne ti sindayo? Madalalaok na basit abulong ti marunggay jay karni ti manok kasindamay. Ket nakainaw ka nga rodan. Ni Badong ko at ipinaginaw kaw. Ay, agpadpada ta marituyang. Ni man mo't inteng, wenno ni kwarog ti paginawak ita. Nay, nakailad pa'y matdainting kan kwarog dito ipapag iti sirok ti mangga. Ay, nakainaw dangatan. Riingak man ida. Ay, inteng. Inteng, hoy, agriing ka. Di ka man mangririing, mat. Nakainaw kan. Ha? Nakainaw kan kunak. Ay, mabit lang tadamaga ka ni kwarog no nakainawan. Ay, shh, kwarog. Ay, agriing ka. Ay, damdamagan ni antim no nakainaw kan. Nakaturo ka kang kail. Kasano ko mamakainawak. Si kakindiano, naginaw ka. Ay, apay asyak ti pagdamagam kay. Kaya't naasawan, awan tinaginaw kada kayaw. Awan sanday. Ni Uncle mo't ngamin. Kwarog, di ka man agpabasol akas taman. Ay, mapanak ijay kusina, takita ak no nakainaw kayo. Kat no saan kayo anakainaw, agalwad kayo. Sus, bawal gayam ti agiddakan maturo kalpasan amangan. Aginaw pa'y gayam itinanganan. Uncle aw, kita ni auntie aw. Nakabanikas ako mitkita kadata. Ha? Anya manin nga jig igaman na. Yapay, di mo makita. Naglawag ang balon at igam na. Ay, sus, dili ka daw. Agpaypayapayan. Ingkakit din ang kail. Ang mga ano paginawin na kayaw. Kung no ininawam. Daya mo timbaga mga ginawa. Ingka ginaw. Sikamot itati aginaw, takanayon mo't asyak. Nauma akon para inaw yo. Ay nagadumot ti inawa kon.
iraman mo matanda kita naglutuan a kaldero kas kada paryo. Ah, Ha, ay, diyan lang ko manang nanganan. nanipod ide, aging gaita, syaklatan ti agin inaw. Kat sika, itakalaang nga aginaw. Sige, sa kunta ginaw. Na, agmisuot kit din. Ay, saysayatam tamapanak agbuya iti TV. Padasak man mo ti agkuya ko, kalpasan amangan. Apay akas laglamlamang ka, Chip. Ilamlamang ni Uncle ka. Nasken asaan na ka makita dito'y paradaan. Chip, ay ayaban na ka ni Uncle mo. Bayang nagayab. Ano damat ibaganakin ka? Ibaw naklaan nga ginaw day ta. Kat, ingka ginaw ngamin Mumaya nga gininawak. Nauman sa na mga iaping ka. Awan mo ito ni tawa ti balay da. Bayam tayo so ti aginaw. Manipod di tatuyan. Kanya-kanyatan itinawan na pangalan. Na, apay mo tinakasta ti singasing ma. Siya mo langan ti parain now. Talula ang aldaw asika tinagin inaw. Ita, agrire ka. Agasang banday ta. Bigat, aldaw, malam. Siyak ti parain now mo. Kahit siyak ngay, nanipod nagasawa ta. Nga aging ga ita alakay kan baketan. Siyaklat na ti para inaw. Nagreklamo akaday Saan nga rod at trabaho ti lalaki ti aginaw? Nukas ta ti rason mau. Saan kamot nga raw amang mangan? Ay, saan mo takasta? Ha? Kunamlano na parparigat ka, permay. Naglagan at trabaho ta ginaw. Nalpasa ko na naginaw. Mabalinak mo nga rodan arumwar. Papanam, nagkunakan ka rumor ka. Kaya't mo asawan, ikulong nak dito'y balay. Dito'y kabalay, tasyak ti rumor. Mapanak ag kita iti si daun. Enton sumang putak, si kamot taglutaw, nawatam. Si kakit ti rumbang ang mga ramid aming kadagita. Sana siyak. Sige, siyak amin ti mga ramid. Tasaan kamo nga road amang mangan. Anya. Ay namaray, di mo mat ibusan day ta bulong ti marunggay Mangibati ka mat iti sida dagiti daduma. Higit agbulong tumanen, amaray. Sinipak mon sapay amin na nasangana. Saan ka kading agriray, tanagado abulong na anabatay. Imbatim di aday jituktaw. Magawat ko nga ruday ta. Isarden ko nga rudan di agala. Kukwa mong dagito nabati abulong. Nakangat nga to dagiti nabatay. Imbag kumamot ano ada asawak nga ibaon ko amang gaw at itibulong na. Basol mo apay ngamin anagbaat ka. Panawang kamalangan. Ay, agdadawat iti marunggay. Inton makaluto ni Antik Manang, mapanak manin makipangan iti balaydan. Apay, di ka mabain na makipangpangan, Chip. Apay ko maamabainak, kat kabagyak mat ni Uncle kaw. Uray ngam nagsadot kamat nga aginaw. Mabalin mo't lata makipangan, uray sa anak nga aginaw. Sino kada kayo tinalaing nga umulay? Ni John. Ha? Siyak manin tinto dom, Chip. Ay, talaga mat analaing ka nga umuli Ay, umay ka man nga road, John. Tayulyan nak iti bunga ti papaya. Agpasada akon. Ingkakit din. Umay kan, tainton makaluto Umay kan tumangan ije balay may. Ha? Nagmayatain. Ay sige na. Manuabunga ti papaya ti kayat yung nga ulyag para kada kayaw. Marituyang, di mo amo amulak day ta papaya. Ay, mulam ayamaray. Kunak man no basta latan nagtubo dito'y igid ti kalsada. Siyak tinangimulay ti dayta. Sinibsibugak, iso adim makal. Mga laklaang mat iti bunga na nga ilaok ko iti marungkay. Pati dayta marunggay, mulak pa'y dayta. Na, mulang malamin na. Kapod no mat. Ay, dakos tinaimot maray. Ad-adang agbalin ka abaak no agemot-imot ka. Sige ka! Oh, agluto kan ba daw? Ay, unay mo ti kastoy abiyag kan. Na, agriri ka?
Siyak tumanan ti paginaw maun. Agrere ka, badaw nga agrere ka. Ne. Anya mananday tagaw-gaw ato maun di tadalikan. Pilpilyok nga raw, jay kalukmagan abinaw sa itapagpangor ko mangkang ka. Ay, unayin. Luto akaon. Nagluto ka mo lagayam, kaya't nakpay lapag pungtutan. Ala, darasam, tamabisina. Daytoy katijak kayat nga ugali dagitoy akakaruba maribanang. Agala dalatan oray saan damula. Ay, saan nakakasta, Maray? Saan asika tinakdakamatek. Ay, asino ngay nga rod? Ay ni Mari tuyang Idi kalman, imay nangala iti bulong ti marunggay. Kat numulam day, jay. Kuwan, di na pa impakada mo't. Kababain ti kasta nga ugali ti tao. Kalpasan na, napan nangala iti bunga ti mulak a papaya. Na, isumot lagayam amay may salangan abunga na tinabate. Imbis adwa day jay akakaiso na abungan ako ma. Amum lang arudan nga awan at talaga ti baba inday di ako marita. Ay, anya pa yun nga iti alag asidaag ta innala namot aminan. Ay, marikwanang, kukwak mo't nga rudan ajay may sa abunga ti papaya. Dumawat ka mo't? Wen ibabaon ko ni Inteng, ang mabain ka nung nga umayag dawat-dawat. Iso pinapos ko lakon at iropak. Ay, nagrigat nga ta ay ati agmula. Ta saan kayo ang makapagmula? Ay, no agmula laang, Maray. Ado, ijay likod ti balay mitimulak. Agam babasit dapay. Saan dapay anagbunga? Kasta aya. Ay, wen, Maray. Kaimulmulak laitay. Ay, mabisin kan ko raw. Itayak pa yung mabisin ang kail. Ay, di pa nga tayo nakalutong di antim. Nalpasan na nakalutaw. Naulay makmatan di ta kusina. Yay. Kapay nga adi mo ilagayaban. Ay. Mas dawa ka. Ay, nakaulimak ni antim Ingka ngamin kita di ta kusina Ay, sige. Ay, banang dungo. Ay, magantayo ka din. Ay, mabisin kayon? Ay, itay pa mabisin kami. Ay, kat umay kayo mga nanakan ni Kwarog. Ay, Kwarog! Umay kanta, magantayon! Ayaws, pag nanganain. Ala, agtugaw ka iti abay ko. Wanang kail. Agam sakbay amangan kayaw. Ah. Adda pa'y nasken apagkikinaawatan tayo. Ay, ibaga mo di mo ka atidugan, tamabisin kami. Asinaw kada kayo ti agi kalunkon itinanganan, ken asinaw ti aginaw. Kail, anya ti kayat mong haramidain. Kapay ada kami ti mga ramid kada kita. Rumbang asika ba nang? Tiyan mo ka trabaho ti babae da kita. No kasta ti rason nyo. Rumwar kayo langan, kat saan kayo namangmangan. Ang kail, kasano nga yan? Sige, siya kong taginaw. Manan! Siya batla ka na yun ang taginaw. Sakbat nga ro ti agi kalunkaon. Kaya't ko analinis daytoy kusina, nalawag. Wing, dalawag! Mabali ng timangan. Talaga mabisina ko nantay. Sige, mangan kayo. Atak! Saan na mabalay na para inaw. Kas kada para luto aklatan, ija balay mi pare. Sana may bagay kanya da kita trabaho. Ay, uray siya ata, kapitanak, para inawlaan. Ay, uray sika. Inaramid na kamitin na para inaw ni Maribanang pare. Dua kami tupay kundi kwarog. Sakbay nga ibaunak ni Tuyang kung aglaba. Naskin namang panunot ang iti sa bali nga ramiday. Tapno sa anak nga ibaon, kada kita trabaho, ajak kayat. Ay, ibagadan ton nga under disaya tayo, paray. Ay, saan nakakasta pare? Hintay kay diagbangkag Tapno sanda tay basta ibaon-baon. Nagpudot ti bangkag pare. Nagrigat ti agbangkag. Agnanayon ki day na pagin-inawan da tayo. Nasabat ko da kapitan ken Kwarog. Mapanda ka no jay bangkag da. Ay, napandan. Nagluto ka kididitan.
Kahit kalpasan na siyak manantagin now. Ay katanyangin nga raw, awan mo't sa bali nga mong aramidang, alangan namang mangang kalatan. Yawat ko king ka, dahil ito'y aklaw. Tapay nga yawat mo kanya, kaya't mun sa ngay pang urko kang karay tangaklaw. Si kante aglutaw, tamapanak ijibang kagkaw. Malagip ko, aglinis sa gaya mitirot itangal daw. Na, itaman pa'y anak kalagip ka. Medyo damalip-lipatak basik kay. Nalagip kon, tinaskay nga ramiday. Ay, nasaya at mga raw ba daw? May naktubalunan ijibang kaga. Ay katun na, day talaga ayam. Hindi nakpagininaway. Napay kumapaginawon ka nga, ay katmapan ka nga rod ag trabaho. Mala, ing ka nga rodal. Ay na, nagmayatan ti mga nukas to yung kail. Ay. At damang pay-pay-pay kan ka. Nagpudot pa'y tidigo nga igupan. Ay. Ay. Ay na, nagpigsamot kan ti panagigop mo ang kail. Kung saan ka amalpas iti panagigop mo. Kapapain ba't sa painsagsaganan ni Antim Dagita. Nagagit ta nga main. Iso nga inlutuan na ta ni Anti iti naimas asidaan. Ay, wala. Ay, nagadutim mula ta igibakag. Ay, intanto manan. Tapno saan ta nga aginaw iti plataw. Ay, kagurak day ta aginaw. Trabaho ti babae day tanggal. Iso nga intanto manan nagbangkag. Taday ta ti trabaho ti lalaki. Ay, kapitan! Adda trabaho apang babae. Adda mo't trabaho apang lalaki. Nupay kasta, nasaysaya at lata ti agtitinulong. Hala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita to yan. Saan matlatan nga agsuksukat ni Parinteng? Si kamag tilamad madlaw mo. Kahit po no, mate. Hindi pa napalabas alawas ang nalabaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan, nawag kayo di pagsukatan na. Di mo man dildilawon ni Kapitan. Tasi ka, sukat ka, sukat. Siya mangarog ti marigrigatan nga aglablaba. Agsukatak tadugaan ti pagsukatak. Puro barbaraw, dagiti badaw ko naman. Adda ibagakin ka, Maray. Ngam di mo ibagbagakin ni Maribanang Anya day ta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga minday ta. Saan samot ngagsuksukat ni Kapitan? Kaumo nga main. Makabulan di ba doon asa nasukatan? Ay, anyamot ni Maribanang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan day ta kan ni Maribanang. Ngam amo, Maray. Uray no saan nga agsuksukat ni Kapitan. Tanagagad kan na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder a waiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Kanday ta kalsada pagpagnaam. Oray pa'y ado ti proyekto na. Saan mga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta, Kapitan. Asino ti mabalin na pagluganan ng pailay? Ay, ni Chip Kwarog Naka-sputing ka, magtatabataw. Nay, apay itamla madlaw. Inaldawang naka-sputing Ay, Winchep, kano inaldaw nakasapatos ni Tata Badong.
Kasla mapanagaram. Magmantamom ko, Sip. Na, abak na tapay, Chip. Ni. Sige, tataba daw. Aglugan kan. Tay tulod ka di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Maray. Kano inal daw ama mapan ijay ile, ni kabadong. Anya ngay ti araramidan na ijay. Day tati jak amaw. Kan amaw, Maray, nakaisputing nga amapan. Aya, Ha? Jak amo ano apay abay-bayan mat ni Mari tuyang. ay amangan mo't numapan ngamin ag trabaho. Di ko namkit day. Apan agbirok iti chicks na Ay sos, kasanon numaamuan ni Marituyang dayta. Ay di mo la ibagbagan Maray, takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng, jak pagsuspitsaan nga agar aramid iti kalukwan. Wen tadi mo agsuksukat. Ay saan asyak tinangibaga iti dayta ni Mari tuyang. Ay, inuyaw naman niinteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no asaan nga agsuksukat ni Kapitan. Ay, patigayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan ay pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan iti bado na. Ah, Ay saan asyak dagdamdamag Maray, ni Mari tuyang. Indanon ko laang kan ka. ay kita man. Uyawan kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanungamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi ang nagsukatak? Idin sa last month day, Jay. Oh. Nagadumot ngamin ti badom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam kandag iti manguyaw kanyak nga uray sanak ngagsuksukat ta bagay kaw. Di kan tupay ngamin makapagdigos mo. Nagdirdiram usak tupay. Ay, sakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abay-bayan kakano. Ha? Ay, di mula tultuladan ni kumparim abadong. Inal daw ang nakaisputeg. Apay kumatulad ket puro kalukwan ter aramiden na dadya tao iji ilay. Apay di mo amuday ta. Agudong kamay, maribanan. Ay, win man, mare. Awan mo't igam mo a basket. Sa anak amak kitsinda iti si daun may, Maray. Mapan ko la igatangan ni badung ko iti baro abado na. Kasta? Agpagpagatang manungkag iti baro at t-shirt na. Ay, kat igatangam Una, Maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsuksok. Ay, kat numapan ko mo't igatangan ni Inteng iti baro abado na. Ay kastaya. Adda igatang mau, Maray. Adda. Kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kaskadak kukot ti mapan ko gatangan. Bado ni Inteng, Mare. Aya, nasaya at mo't tapno adda mo't pagsukatan ni Kapitan. Ay! Wow! Nagmayatag na ito'y ginatang mo abadok tuyan. Pagbagay ko Impadas maun. Kasla nagbali na kabaraw iti da ito'y ginatang mo t-shirt ko tuyan. Isuot mo dayta, tapno saan da ka adilawon dagiti tattao. Uy na, diyak kayat ti maipada, hindi kumpari ngayon tayo, ngawi-uyawin da. Tamalaksid na saan nga agsuksukan. Saan pa gagdigdigas? Itaan ta, nupod-numot laang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batyamat. Daya igatang da. Haguray man kiday, tagsukatang mat. Na, tapay ngagsukat ka, sa dinaw ti papanam. Kit inak mo't ipasikat dahito ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't ngipasikat ka? Ay, pasikatam ni Kapitan.
Sana sikat, kaya't ko mangitulod kanya. Maditi kas tango galing pa tabadong. Napili ka iti driver, no? Pagpatulod ma tricycle driver. Mapilid na kaya. Nudya nga rog kaya tapagluganan dahi ta tricycle ba? Kawas-wasing ko pa'y. Ayan na ni Kuwarag. Isaw, ti kaya't ko mangitulod kanya. Ada nga rod aramiden na. Kung malpas to na, diyan aramidin na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumay, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya may, tapno agdigo sa inyangkal na. Inteng, anya pa'y lati aramidam dita. Inka agdigusan Kita anak kakukutak. Una bitin. Kaapay ngamin nga agkukot ka, kat imal-aldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako ni tipagdihos mawang kang. Oh, nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkunaasaan. Tumakder ka ditan, tamapan ka agdigos. Sa anak pa'y laan na kasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, Ay, ingkan ko na. di nakpay amumat akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo ti balunay, Ha? Ha? Awan la sa balin apagpilyan. Iso ang mapan ka. Darasal. Kasano nga makadigos ka ang kail? Kat lislis siya mat kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsaan tamangag ni Antem. Kuna na nga rin nagdigos ka, ang lislis siya mat tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunakmay. Kwarog, nalpasan ang nagdigos ni Uncle Mau. Uwan ko nam. Dakas ti ang gulbud ang kail. Ha? San pa yan tay? San pa yan nakabuyat? Apay akas tati imbagam. Ay damagam man, no kayat na nga umay ti balunat. Aw, nangagmaw? Iwanan, ay agdigos ako na. Ipilit yung tumit kay Jack nga ron, kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin dito yung nagti barangay hall. Kaslada ka digdigos na. Ay, isak na ita kagawan. Timaraki kamot ang nagdigos, kapitan. Dandani saan ka na bigbeg. Kita am kandiday ito'y badok. Wow, na, kabarbaro Wala, ingatang anak ni Banang. Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matlat ti panaglanglang ako. Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Ang imday to'y santi maudi apa nagdigos ko. Ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti panagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalon at anya, kapitan. Ay, sigurado Ay na, kapitan. Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos, iti kasta nataer kalata. Napilit yung butlaan ng Uncle mo nagdigas. Huwag tatabadaw. Kat nung nagungat ni Antik ang nakabantay. Ay, kat medyo nabang lumang nga rodin Pinagsukat na pa yan. Nasayad mo da. Sige nga raw, itulod na ko di jay ilay, kwa raw. Sa dino ti papa na medya ilay. Ay, kat di jay sigo da. Amom lang nga rodin, damagan pa ilang mait. Ayun gaya man niya. Sige, lumukan ka ang tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw daw makanikwaraw. Nangag ko ngagpaili da kanaw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atong tungan da kani Chip Waraw. Anya dayta. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Waraw ti makamaw. Imbaga na dayta. Mapan kano ag chicks. Ay, Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti dayta nga imbagam. ay rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at daytay ang mapaspasamak? Iso anas ka natakwatan. No asino ti chicks ni Tata Badong. Maray, ada ni Kwarog dito'y balayaw. Adda, maray. Adda ije kusina. Agur uray iti maluto amakan. Kasarita ko mamaray, numabalay.
Ay, wen umunag ka, Maray. Ay saanan, urayak laangan dito'y ruwar. Dito'y tipagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Abente. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyag. Coming. Aw, apay na natuyang. Nala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni tatam abadong ijay ilay. Ha? Ay, jak mabalin nga ibaga. Tapay asaan, Saan nga rod ka now? mano aya timbayad na ken ka. Imbayad? Ay, sana ngagpapabayad. Heh, adakit kwartak dito'y kwaraw. Ay, wine. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulimay. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, kwaraw. Una na natuyang, ado daytan. Ang sakbay nga iyawat ko kun kaday to a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni tatam abadaw. Ay, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, ah. Saan? Apay kit din niya ibagak. Kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Una na. Pero si chicks ko naman. Kaslamot nga minbaro ni Tata Badaw. Kanayon na naka-spotting. Anay ka, anay ko tuyang, hindi na mo pangurin na. Anay ka, ouch! Magna ka! Tamapan ka kin ni kapitan! Kapay pa lang. I-report ko kin kwa na tar arabidaw! Ibabay nakman din ako na kan. Rombang langgan ka! Ayun na yan. Maray! Ah! Ayun na. Binitibit mo ba ni pare ba daw? Apay ngay. Ay, sus! Dakal ti basol na kaniyak, kapitan! Dakal! Ay, amok noan niya. Ay, tulungan na mo na paray. Adda nga rudan ni Marituyan, pare. Nagbiro ka pa lang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Oh, Kapitan, kayat kong agmulta ni Badong iti 5 ababoy. Kat kokwak amain. naa. 5 ababoy. 5 pig. Anya. Kalpasan na, nawayan apumanaw. Yay. Makamaun iti biyag na. Ngaman, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay, sus, kasaluitan ngay, pare. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya. Sana na maulit pa ay. Di na kumamit isinsina. Please. Ay, tatabadong, anya ngay ita. Adda lang arudan asawam, naasam kapayla iti chicks. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga taadi mo lagpalinisan ni Kapitan. Nagadutiwar ka dagiti kalkalsada. Ay, agsardeng ka man na sumano si ka. Tuyang. Na apay pagsardengan nak. Ibagbagakla ang mati obserbasyon ko dito'y barangay tayaw. Apay, di mo makita abaradon dagiti kanal, Agsardeng ka kunak nay. Saan nakabasta mapasardeng badong? Agsauak lata, Ay, rumwara man langay. Sa uka saaw. Nagbangsit ta sa ngawmaw. Na. Anya ti kayat mo asawan? Siyak, nabangsay? Nakarwa pulyo siya. Unti rumrumwar di tangiwa mo tuyang. Nagbangsay. Dituyak man latersina mon ang makiistorya marikuanang. Tanay,
imbatinak di tabalay mi ni Badong. Tapay nga imbati na ka. Jakman amukin kwa na. Ada talaga na bangsit amaray. Na, di nakita ni tikas tamaray. Kaslamot nga mindita ayan mo, ti paggapgapuan ti madi nga angaw. Ay, saan ka ngagpabasaw? Mas umadado ti ibagbagam, mas bumangbangsit mo. Anya ngay pare, ti madamat. Anya ko mangay. Wala ah. Apay, awan la planong ngagpaikap dito'y barangay tayo. Masadutin dagiti tattao. Masado da, tawan mangidaulo nga opisyal, pare. Idaulo dagiti kakagawad. Si kakumangay, pare. Masadutak man laeng. Ken mesa. Sakmetla siya ka, ti mangidadaulaw. Baradon dagita kanal tayo, pare. Amok ah. Nakawarwaran ti kalsada tayo. Pidutem no ada na iwara makitam. Apay, awan mangangot mo, pare. Anya maangot. Addan na bangsit Na. Addan sa amin na badda ka. Kwa. Isak day jay paray. Ha? Si ka dyan na bangsit? Kat no ditaak asimikat. Kababang sitan a kapitan ko naman. Ipanakil mo pa iti kinabangsi, mau? Dangarot sa baling am-amaw. Asimikat ka po iti kinabangsit na. Ay, umadayo man langay. Narigatan ti maulaw. Anya mo day tang uncle, mau? Aw, apay, tataba daw. Nagbangsit? Ay, di pa'y nagdigaws. Ay, insakduak lang aro din iti pagdigos na. Anya klase a kapitan ti kasta? Ay, saan ka nga gapot itagong mau, tas sa anak akas kenkwana. Kasano ajak aputin ti agong ka? Kit adamanin maangot kun asab sa balay. Dita kanal na eh. Apay nga minasaan nyo alinisan day ta kanal ngay. Nyangkel ko ah. Ay, nabangsi lang aro din ti kapitan. Uray day to'y barangay ang masakupan na. Nabangsit may. Kwarog, limami isanday to'y indadang ko adanom apagdigos ni Uncle Mo. Saan lata nagdigaws? Win nga rod, kat insakduam matan iti danom apagdigos na. Indadangam tayo nanday. Ay, limami ispay nga rudan. Talaga di na kaya tagdigaw, santay. Anyala ang ti maibaga dagiti tattao ang makapulpulapul na ngay. Kababay na antay. Agrik-reklamo pa yung nga ro dagiti tattaaw. Tanabangsit ka no da ito'y barangay tayaw. Winmat nga main. Ay, asino nga iti saan nga agreklamo? Saan asyak tinabang sait Badong? Uwin nga rod. Unak man no si ka. Ni magayang parinteng. Ha? Kapitan, iso tinabang sait. Ay, noan niya ti kinabangsit ti kapitan. Isumay ti kinabangsit ti barangay na. Lima basak itay dita kanal. Talaga gayam aday ta kanal tinabang sait. Limabas ka pa'y kumaakin ni parinteng. Ay na, kang angot na day ta kanal. Aguray ka man tay bagakin ni Mari Banang. Apay abay-bayan na abimang sait ni kapitan. Umayak man gumatang iti asukar ken kape, Mare. Ay, wan, maray. Nay, apay ni Marituyang. Tumartaraymet nga umay di Twitter senam. Umay sa manin umutang. Kahit masapul aya at tumaray. Kaya't nati makiinno na. Ay, kunak no saan ka masambot, Mari Banang. Na, sa anak mo't nga agap apura, Mare. Apay aya, anya ti ibagam ken kwa nata, kasla emergency. Ay, Mari Banang, bagbaga man mo't ni kapitan. Taapay manan. Apay abimang sitmutan. Ay na, pudno day tako na Marituyang. Kasla kabangsit day takanal ti payod na. Pudno tako na Marituyang. Ay, pagtitinulungan dak sa matan. Maday no nabangsit ti kapitan. Mas maday, nooray to'y barangay kat nabangsay. Imbes akapikan asukar ti gatangam Maray. Igatangam kit di iti sabon apagdigos na. Nalaklaka pa'y nga dayaw. Mababainak lang arudan. Ad-addan a mabainak gapo kadagita nga ibagbagayo.
Kasanungay no kasangon na daapo mayor ken gobernadora. Ay, kababain na lano kasta. Sige man laangan. Sabon apagdigos tigatangak, marikwanang. Si kalaang mga may kabutang ni Kapitan. Anggal, nabangsit ka nun dahito barangay tayaw. Awan maangot ko. Kaang angot mo ka naon. Gagangay na Nagpalinis ka ngaminin na. Ay, masadutak. Isun, tumot lang awan maayaban. Kahit siya ngay. Siksika. Ado dita, no may baga kadakwada. Tak-takla day ta. Ay, aday ta niyan, Tim. Makakapi ak matlagan. Unay day tan. May sa oras na pangkagimatang ititirsi na ni kagawad ko anang. Ay, nakiinistorya akpay ngamin kadagiti ko kumarek. Aya! Ay, agtimpla ka iti kapek. Itayak pa'y makakapkapi iti 7 times. Saan akapekan asukar ti ginatang ko? Anya kay? Sabon aparakan ka. Adoy. Ay, apay asabon nga ti ginatang mo? Ay, magagalit ako no kastoy. Ay, magagalit ka, magagalit din ako. Ha! Ay, magalit akon. Ingkakat agdigusan. Nagkunakin ka. Kakaisuna makabulan sa anak nga agdigdigaws. Ay, takdirak. Di oray man 5 years. Oh. Ay, inteng, kasarsarita ka itinasayaat. Sumungsong batak mat iti nasayaat, banang. Ay, di mo orayan, ama ibus ti pasensyakan ka. Di nakpilitan no jak kayat na. Kastagayam Kan kwa, awan na idadang adanom apagdigos ko. Mabalin kamot latang agdigos, uray no awan na idadang apagdigos mo. Naglami isti danom. Ken awan na sakdo, ken mabasaak Ay, sikati mapan agsak daw. Ay, masadutak. Kwarog! Adda ka pa dita? Unantay. Amom samot ti ayan je balunat kaw. Amo ka, antay. Ay, ingkaman alaan, tada pangusarak. Unantay. Ha! Pangusaram iti balunay. Ay, amom latan. Adda mabalunot ko adi na oras. Wantay. At 20 balunit mau. Nasayaat, Kwarog. Ha? Ayan ngayon ni Uncle Kaw. Ay, aday jeban nyo. Agdigdigos Nagpartak mo ito na naibaon mo nga agdigaws. Ay, talaga ang makaraman iti balunat no saan nga agtulnog. Nakadigos ako. Ha? Nagbiit mo time. Ay, agdigos ka anaimbag, inteng. Nagbiitan, kas kalam makilinlinom ba? Aglamin na kaanakan. Ha? Kadigdigos mo lang. Aglamin kan. Jak maawatan tirik nak. Ay. Makatrang-trang kaso ak samutin. Kasta talaga. Nung nabayag saan ka nagdigdigaws. Saan kan tumit ngamin nagdigdigaws. Mayato day tayong tumatamtama. Nga ta? Unang kail. Priskunton ti mariknam. Ha! Anya nga di maangot ka. Maangot maun tinabang site dito'y barangay tayaw. Iso aya dayjay. Unang kail. Ay, mandigayam at talaga ti angot na Anya nga ti aramidan. Kan aramidin tayaw. Agpa-emergency meeting ka, Kapitan. Un kagawad. Iso nga amin nakakagawad kat maayaban. Kapitan. Anya tinasken a pagmimitingan tayo, tanasken nga emergency. Dahito nga rod na bangsit nga aglawlaw ti barangay. Ay, Kapitan. Pudnaw anagadaw ti agrikreklamaw. Amin nga agrikreklamo kat tumulong da. Ay na, kang runaan nga agrikreklamaw. Kat dakabadaw, kan marituyag. Anya mo dahito barangay tayo, paray. Bumangbangsi mo la bumangbangsi tayo. Reklamo kala reklamo. Puno mo da. Kang angot mo to'y barangay tayo, paray. Idi
Saan itan? Ha? Angutin mo ako. Oh. Nay. Naamoy kita, paray. Ha! Saan ka matingag paiso na bansay? Wina. Ang mga nunabang bangsit ka itan ngam siyak pare ah. Ha? Ay, saan mo ta? Na ito'y barangay, tinaskin na malinisan, paray. Iso nga ron kasarita ka analaeng. Agreklamo kamit. Siya lang ay Na, Dua kami akin ni tuyang kaw. Kun inayon mo pa yan, dagiti daduma karuba, nga agri-reklamo, paray. agtitinulong tayo amang linis. Pagkay kaisaan tayo alinisan ti barangay tayo. Ay, di nakarkaritan, paray. Ha? Nakasagana ka tumulong. No, idi pala ko mga imbagam dayta. Saan ko man nabimangsay dito barangay kabildatan? Iso nga ron alinisan tayo tapno awan ti romaniklamo anabangsit. Kahit kaano ay arugyan tayo. Mapanakon ijay barangay hall ba nang? Mapankan? Win. Na, ang apay akas na titingin mo sa akin. Nakasukat akon. Nakapumada pa yan. Nagdigos ka? Upo. Kaano ka adagdigos? Idin sa mata... Inkaagdigos! Aldawon. Urayan na kung dagiti kakagawad. Ay, inkaagdigos kunak. Agpumpumadalaang ti kayat mo? Di ka lang mabain. Saan ba't namadlaw ajak nagdigos? Saan kan nga agrason pay? Inkaagdigosan. Digos laan. Digos ti bagbagam. Nay. Ken saan ka nga agap-apura nga agdigos? Agdigos ka, anaimbag. Ay, amok! Suruan naktumit akas la ubing. Ay na, nagmayatin to umangay. No nalinis taglawlaw to yang. Ay, siyempre, naglinis tayo gayam abu marangay. Idi pa'y kumanga indaulwan ni Kapitan. Itala nga rod, nakalagip na dya kumparek. Ay na, nagmayatin. Hanya na dya maangot ka. Di nakitaan iti kasta si Kabadaw. Sika, dya maangot ko to yan. Apay, saan amabalin asika? Ay, pabasol ka man na nakunakan. Sika, dya maangot ka. Agad nabunglog ka lana. Iso nga rod matilusyon ka. Kanya. Rumbang nga ti barangay officials, idaulwan dati bumarangay nga agdalos iti barangay ta para iti pagsayaatan ti amin. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Nakarote problema ti barangay tayo. Apayan ako namday ta, Angkyle. Na, chiptanon ka di mo amaw. Apay nga binanagdamag ka pa lang, Chip. Kita aman. Agungitan ni Kapitan. Ay, nagado akrimen ti mapaspasamak iti rabi Ay, kunakon kahit. Husto ti pampanunutay. Nadutek tatakaw. Husto man ang ti pampanunutak. Naglainga ka talaga. Na. No talaga mat lang nalaing ka. Panunutan man nga raw. No kasano tayo masulbar dahi ta problema. Angkyle, adda na panunot mao. Nalakaayamat ti agpanunot. Ay. Amo ka, nanya ti pagsarsaritaan niya. Ay, mariribukan kami nga roden pare. Ha? Noon niya ti rumbang nga aramiden may. Matulungan na kami nga tataba daw.
Kas kalasig sigurado nga agsasaudita tatabadong. Sumurot ang nga grunda kadagiti tanod. Sigurado ka akayat mong aramidin dito. Agungat tupay ni Nana Tuyang. Uray payago ngay, tumulungak para iti pagimbagan ti barangay. Dakkel ati may tulong ka, no siya ti sumurot nga grunda. Anya ti mako naman Kyle. Isurot mi ka din ni tatabadong nga grunda. Wanay, tapno adda natured da kaduame. Approve. Sige. Sumurot ka nga gronda para. Yeah! Yeah! Naglay nga talaga ni Kabadungan. Naglay nga kumugtar. Uppercut! Yeah! Dagdaan Apurkat ko naman. Ngam apay ngay, adito'y sangwanan ti Tersi, nakti pagprak-praktisam, Kabadong. Sumurot ang gayam nga grunda kadagiti tanod. Yeah! Yeah! Nabilib siya giti tatawa mangkit-kita ka ka. Rumbang lang agbilib da. Isu ti ipasango mi kadagiti kriminal kagawad. Ay katuan dayta akinalaing na lumaban, flying cake, kas kada uppercut ko naman. Ay, Yeah! Yeah! Alwadam, ang mga numakugtaram dagiti lakaw. Uyan, sumurot ka mapanagronda kada kwaraw kita arabe. Ay kat nasaya at ano kasta. Siya kanukay, ti pasango da. Tapay. Kit maturog da gayam, iso nagpraktisa kaon. Di manaw ken kimugtarak ni tatersina ni Marikwanan. Impakitam kadagiti tao. Ay, katwin na. Nasken na makita dati kinalaing ko ako mugtar. Ken dumanaw. Kas kumaday tayo. Kitam. Yeah! Flying kit na tatuyang. Dahito'y pa'y buksing. Uppercut. Pero ano mo? Ay, badong. Ay, aday. Abay. Ada nagkarasaka si ijay kusina. Ha? Usang nga taday jay, wano alalya. Ay, saan kami nagsasaw itikas na tuyang? Inka kitaan. Apay nga siya ngay. Kano si katinaturod ako nam? Adayamot imbagbaga kakasta. Kano ka ibagbagam laang. Ay, sus. Ay, talagang adalalya dito'y balay tuyang. Ay, Ay, so, itaglumangki din dito'y likod Ay, unay ka magtanbataw. Chip! Ang talaga sa ni tatabadong iti balayda. Why? Tay suman ti frontliner tayo iti ronda. No iso ti may pasangaw. Kasano ka ngayon? Kay, uray ijaya kon likodan Sikat ti sumaruno kini tatabadaw. Ijaya mo't likod Bayama nila ang tatabadong ti may pasangaw. Sa bagay, isumat ti naturay. Huwag nga Agprak-practice iti boxing kang karate. Nagngangato pa'y kugtar na sika. Rumbang lang nga iso ti may pasangaw. Jay danog na. Ay na. Talaga akabalan na nga streeten ti rupa. Intang arudan dagasan ni tatabadaw. Tagronda tayawn. Nakakondisyon ni tatabadong ay, kato na. Siya pa'y, ti kunayaw. Apay nga ngarod nga wanigam mo nga armas mau. Armas. Apay, ad armas yaw. Adarmas ka. Termos ken tasa ken kape. Anya klaseng armas na itangay. Narigat yag tuglap. Armas mo daytoy kay. Kita ti armas ka. Binalsig. Nagdakala binalsig ka. Ay, unay mo dahi ta binalsigan. Di mo pala insongrod magkwaraw. Binalsig ni uncle ko day tayo. Mayat ka no day ito yung armas. Mala, ijay tayo apagatan nga grunda. Chip! Ada nakita nga niniwan ay abanda. Aniniwan lang? Ang teltilaw damot iti manok. Dagitan agtatakaw. Ibagam ka ni tatabadong tanaturag. Tatabadaw. Ada kalabanay. Ada nakita nga niniwan ijay. Katagal ala iti manok. Tatabadaw. Sikat tinatured sana ya. Manungan niniwan din nakita. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sanga pulaw. Sa nga pulaw? Nagadan? Naturod kayo mo tatabadaw. Pumatay da nga tadagita. Pumatay da. Sigurado adida kaya ti agpatinew. Ay, agasam nga dito sa nga pulaw. Anya nga iti serbiti kinalaing mo iti boxing kang karate. No di mo ipakat kadakwada. Ay, kato na.
Siyak, ti sumangaw. Dito'y kayo lang, ha? Sige, urahin da ka ditawi. Nagturada ni Tata Badong, Chep. Imbag nga rutad na. Taiso ti may pasungal-ngal. Hala, timaray mo ni Tata Badongan. Ha? Apay nga ti maray. Ay, Tata Badong! Woo! Na, timarayan. Kasta, tinatural. Katungan ti Rabi, naghawid ka. Si kamam mo ti makakita iti nagadungan ni Niwan no saan ka atumaray? Anya laengan ti makunan ni Kapitan. Hay, may sabod na dyan aging tuturay. Di ka lakuman si Mursurot. Aging tuturod ka malagayam. Nagaduda nga raw, kit may salaing ti kabaila. Mangibabain ka talaga si Kabadong. Saan ka na sumursurot, inton maminsan? Kaya't kung arod ti tumulong. Sapay sika ti adday ti sangaw. Kitun may, Sika pa'y gayam ti muna at ti maray. Ay, anyat na pasamak iti panagrundayo idi Rabi ay. Kastoy tipod no na pasamak, Kapitan. Ay, Idi- ako ang kail. Ah, Siyak ti denggam, tay bagak ti pudno na pasamak. bayam atay tuloy ko ti istorya, Chip. Kastoy na Kapitan. Saan na ka di nga mawang kail? Na, Siyak ti makamoy ti napasamak. ay agure kayo man. Asino kada kayo ti patsek. Agindo na kayo ba't ngagsao. paray, siyak ti patsem. Ay, ni Tata Banong manay. Hay, Kanya ti ibagam, tataba daw. Ah, paray, siyak tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idi Rabi ay. kastaya. Ni, kasano na pasamak day jay? Huwag ngagpasyo paray. Kuhang kail. Saan kan ngagsao? Ha? Ni pare ba dong tiagsao? Pudno launay paray. Isaw kada ronda kwa raw isuro chulatan ni pare pa daw. Iso ti rumbeng nga da iti sangwanan. Istoryaan mat ni Kabadong nga iso kano tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idi Rabi ay. Nagaduda kano akinamat na. Kasta ti istorya ni Tata Badawng na nakwanang. Dandanina kano nakamatan dagiti agtatakaw. Kada kami ngay kanaw. Anya ti naramid may. Awan kano mal, Eh? nagkapkapi kayo laeng kanaw. Ulbod ni Tata Badawng. Iso abilib ni Kapitan ka ni Kabadong. Kano iso ti kinamat-kamat dagiti agtatakaw. Kasta. Di mila inis istorya ka ni Kapitan Tadakkel mo nga minti pa nagtalag na kan ni Tata Badawng. Yeah! Haps! Ah! Ay! Ap- Alwadam tataba daw. Ang mga numakugtaram dahito yung napuskul arupat. Aglisi ka nga mina. Yeah! Kita ang tidandanog nga Tata Badawng. Ah. Dandanin na tamaan ti tuktok ti agong kaw. Nagpaplang din. Apay nga mintanda ka dito siyang wada kaya. Kita ang magpraktisak. Anda dagiti kalaban. Ayan da. Anda nakita kalimabas ijay nay. Yung mga nuan niniwan manayin. Saan? Kita man. O dagiti man Ha? Aduda. Isunso dagiti kriminal. Tataba daw. Sikat tinaturaid. Wine, siyak ka talaga. Ingka na. Paksyata maamin da kita kalaban. Siyak lang. Kano si kamo ilan naturod? Da kayo langay. Nabingay nga ibaon na kami. Da kayo, tasyak ti para bilang. Saan may akasapulan ti para bilang? Agbilang at. Nutalo ko na. Rautan tayo idan. Naramidin tan usep. Tapno mapaksyatan da kita kriminal. Mala, agsagana kayo na. May isa. Amo ka, ti sumarunaw. Dua. Nagsagana kan. Nakasagana mo tayo. Ituloy mo tiyag bilang ha. Anya ti sumaruno ijay dua. Talong. Nalipatan man ay. Anya nga minan na ya. Talo ay ang paisa. Hindi tayo nagsagana tayo. Dagitadan da kita kalaban. Ay, kagalaw tayo na. Dumarot tayo. Salpag kayo a kriminal. Nagadwa pagtakawan niyaw. Dito'y pa'y barangay may. Idiretso tayo dyan, di police station, Chef. Ay, sana, kasya na kami. Sige kayo, magpaiso, masig Apay. Kinasyan nyo ka di dagiti tinaktakawan niyaw. Gure ka, Chef. Ayan ni Tata Badawng. Awan mo tayo. Adala itay dito eh. Awanain. Napanan na ngayon. Siyak paray, tinangtilew ka nagiti kriminal. Kinamat-kamat ko ida. Makataray ka pa'y, aging gaita. Iti nakamatak ida. 5 banda.
Anong nangyari? Hay kat limabanak mo tabaray. Na. Impakat ko may tikinalain ko iti bokseng. Ya. Danin ti kalbok. Ay, Kuktar, ops. Ya! nauray na nagangin. Ayan nga, dakwarag. Ay kat nagbati da. Apay ang nagbati da. Rumbang ang nagigiddan kayo ang nagawid. Angel! Tuyan dagiti kriminal. Nay, Basta nagaduda. Dagiti dagita da mo gayam. Ha? Nagtakamot gayam dito, itataba daw. Kano iso kanuti kang runan alimaban. Limabang nga may. Kano isutin mo natin maray. Nagbilang ko na. Ngam di namot amot agbilang. Puno pare. Kwa pare. Nagprak-practice ka pa. Gusto kami. Tapno tumurod ka. Yung bawa bagam sir bina. Congrats kwaraw kanda giti tanod mo, tanatiliw dagiti kriminal, idirabe eh. Ay, agyaman kami kagawad. Natalnan da iti barangay tayo. Awanan dagiti agtatakaw. Yeah! Ay, kabadong! Di mo kunaan nga agprak-practice ka manan. Yeah! Asas, nagngaton ti kugtar na. Uray pa'y nagngato day takugtar mo, no saan kamot at tumulong amang tiliw kadagiti kriminal. Ay kitad danto maray. Iso nga ron nga agprak-praktisa ka na lang. Kwarag. Sumurot ak pa nga agrunda. Ijayak tumanan sang wanan. Sige, sumurot ka tataba daw. Si kanto ti para timbla iti kapime. Apay ngay. Una, mabutang kamot a sumango ka dagiti kriminal. Ay, tatabadong. No kayat mo ti tumulong di ta barangay nyo, siguradwam ang nakasagana ka. Tapno talaga ang makatulong ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Bulodak man tayo napsak sprayer yawang kal. Nah, sa pay aramatak ita kaanakan. Ando nga minti gastimulak. Pasuyutak tapno di da ibusen tinateng amulak. O di tulungan kayaw tapno malpas. Sublatak mati sprayer. Hala, ingka nga ron sumakdaw. Da usarak nga agpasuyot. Unang kail, matungpal. Naimbagkan ka taas idag itiwaeg, ti ayan dag itimulam. Sige, rugyan tangarudain, tapno malpas adagaws, kat mabulod kumutan ti sprayer mau. Apay analiday ka, anagapoy ti ayan dag itimulam. Ay, si God ang naglalang to timulak. Nga madumit ti agkaan nga insiktaw. Ayun na yan. Maisprayan ko ma. Nga mawan mo ti pesticidaw. Ay kating kagumatang atap no saan ka analiday akasta. Awan pa'y mga ti kwartata. Sapay nagngina ti pesticidio ita. Padasam ti mapan umutang bareng addag pautang ken ka. Napanak nga raw. Nguminggatang da kanumit iti pesticidaw. Inusarda ka dagiti mula da. Padasam ti mapan mangibagakin ni Kapitan, bareng pautangan na ka. Ay, si kantuman ti mapan. Barang ikan na ka ni Maribanang. Mala, tamapanak tag. Nakaumay ka mat, Mare.
Addan sa kat gagaram, tauray agtudtudo kat insapar mo ti imay. Ay, dakkel ti parikot may maray. Da kayo laeng ti amok ang makatulaong. Anya ka di ti parikot yo. Ibagam tasi dada anak adungag. Ibusen ngamin ti insekto ti mulamay. Ket awan igatang mi iti pesticide. Mabaleng ti umutang iti kwartayaw, maray. Ay na. Panakairanrana na, maray. Taing gatang kumat iti pinagispray ni Inteng kadagiti mula na. Ay, urayim langan amaala na ti sumaruno nga honorarium na. Ay na, nuurayag pa'y ti sumaruno nga honorarium na maray. Inibuston ati insektaw dagiti mulamay. Pasensya kan, maray. Nagastos ko nga minan ti kwartame. Jay laangan sumaruno nga honorarium na tinamnamaag. At ka din na alam ka ni Mari Banang, tuyang. Awan, inggatang nakanumot iti pinagispray ni Kapitan iti mulad da. Kasanong arod itan. Masapol ang mga remedyo kita ramatang nga gispray. Ay katun no adda pangiremedyo am aramidam. No ngamin adda kwartata, arak mo ti una agatangan. Ita awanan ti igatang mo iti pag-spray kadagiti mulat ha. Imbag kumaa, numabalin a pag-spray iti insekto day taarak. Mabalin mo't siguro ang sanda abatay. Mabartag dala siguro. Ala, ingka nga rud bartekon ida. Tapno sardengan da akanon dagiti mulat ha. Ay, sayang ti arak, tuyang. Kakaisuna nang ina ti arak. Na, ti igatang mo kuma iti arak. Igatang mulaangan iti pag-spray. Ay napasuyutam aminin amulam ko raw. Unang kail. Ti sumaruno nga spray kat foliar fertilizer mate. Ay, uresyak. Ag-spray aktum etikas day. May mayat ka no. Inak manan agsakdo iti pag-spray yung kail. Ay, anya pa'y ngay. Ay, anusan nak. Taan anusan ka ba't ka anakan? Muna ang kail. Sino ba iti agtinulong no di data adwa? Ay, day takat ka anakan. Uray may sa tikwarog no kasta. Ay, uray may sama ti uncle ko nga inting ano kasta. Na. Ay, tinulad mo matin. Inteng, umut-utang ni Marito yang iti igatang da iti pestisidyo. Ngam awan na ited ko. Nagastos ko nga minan tay inted mo. Na. Kaano la iti pan nakakitak agumat gatang da iti arak. Ay, no kumasabi daw tinagigatangan da. Di may mayat. Arak ma ti ununaan da. No apay matakas jay ni pari badong. No adda kwartana, umuna pay agumatang iti arak. Sakbay agumatang kadagiti importante a masapsapol. Ay, kasjay ka ti kunadaan nablo ti utek na. Na, Di na panunutan ti aramidin na. ay mablo ayamat ti utak. Apay, tulang amablaw. Ay, si kamay. No di na mo ter aramidin na. Talaga nga ibagada anablo ti utek na. Sika tinagtaudan day ta sao, anablo ti utak na, inteng. Nakita nga gis-spray ni Kwaraw iti mula na. Kunak man no kunana nalpasay. Ang mga no adda manen iggas na iso nga inulit na. Apay, umapal ka tawan pag-spray. Ay, nagbabangbang ka dagita nga igasi na ya. Adda mangululit nga gispray, adda pa'y saan na naka-spray. Kay si kaday tadi pa'y naka-spray. Tasabali nga mintiin into na raw. Ay, adan na panunod ko tuyang. Tapno maka-sprayak mo tayo. Anya ngay dayta? Ay, ditakan. Ta nakita ka pimanaw ni Kwarugay. Nalpas ti problema. Imbati ni Kwaraw ti pestisidaw dito kalapa. Naibaga na kahit analpasan na nag-spray iti paray guys. Alag ti sobra na. Ta pag-spray mate. Ang damit langin pag-spray iti mulak. Swerte ak pa'y lang Ala, inakaw. Ag-spray account.
met ti sasagawi siwam ba daw. Anyang ide tayo gama. Pistisilyo tuyang. Agis priyak mo't lagay. Nasaya at noaddan aramatam nga agispray. Tapno saan nga ibusan ti igas ti pichay. Kit umadayo ka nga rodin tagis priyak. Kakaiso na nga danay remedyo ka pistisilyo. Sigay, inak nga rudan, ta inak agluto. Wine, mangiluto kay tinaima sa siday na. Sigurado no malpasa ag spray, mabisina ka. Wan, inak umutang iti karnit manok. Nakasukat ka mat, Kwarog. Ada pa panamita? Inak agpasada antay. Jak ngamin nakapasada iti nag-spray ak iti mulak. Ay, kasta ka de. Ay, igatangan nakman nga rod iti karnit baboy. Awan ngamin ni nanam akwanang kait. Nakarikap mat jay teresena na. Ay, awan mat nga rod lako ditoy. Manwa kilaw antay. Uray 2 kilo. Imbag lang nga inutan tayo. Talo tayo lang ba? Mabiit lang maibus ti 2 kilaw antay. Nang runa no maimas ko timangan. Adakan ka no nayunam. Eh? Day talaang mat 2 kilo ti anayan ti kwarta. Mala, tagumatangak matitimay sa kilaw antay. Agaukan, tamangan tantuyang. Ina, mabisina ka. Ito pa nga basketball lagi ti linaon ti tiyan ka. Naisprayam ka di amin, dagiti mulat ha. San pa'y, mabisina nga raw. Ada ka di mo ilang manok, utang ma. Awan kanumot tila ako da manok. Iso nagluto akon iti saluyot ken kalunay. Iso ti sidaan ta. Ay, unay mo tayo. Agsidata man ang teroro out. Kunak man no damod lakar niya mautang mo. Awan kanu nga raw ta na ibaws. Di mo ngamin sumangputin ni Marikwanang. Taglukat kuman. Ay, nakalipat sanday di akagawad. Nabayagin kahit ngawan. Di nan sa malagipin tagsubli di tayo. Abay ngay, awan mutin tay herbicide pag spray ko may tirot iti mulak. Dito yung mutin ang ikabilak. Awan mutain. Amangan, wada sa bali anang ikabilam ka anakan. Ay, No dita tinang ikabilam. Di adda kumadita. ay naanggail, sa anak pa ilang agkabaw tapno malipatak tinang ikabilak. Di tao itinang ikabilak. Ay, mabit lang. Ita lang anadlaw ko. Na, apay ngay, naglanit timulan ni Pari Badaw. Ha? Anyat napasamak itimulan na nga ta. Ay, kitawag man. Tanawam. Ay, siyos. Apay ngay, maganggangon sa amit tayo. Na, Anya ay tinapasamak itimula na. awan dan tumot di tagardin da. Tadamagin ta kuma. No apay akasta dagiti mula da. Adda ka din nagatang yo ang pestisidyo, Mare. Pinasuyutan nyo ka din timulayo. Adda na iremedyo ni Badung ka umaray. Madanagan na di saan pa'y anak ka iremedyo. Taado tigas nga akaan. Ay, kasta ka de, Mare. Ay, nalpas yung arudan ang napasuyutan timulayaw. Addan sapay di nanalpas maray. Mapanan to itulaw. Ay, kat makaginawa kang arudan Ay, won maray. Kunak no saan nan ang maisprian. Ay inkaminto man kitaan inton bigat. Ay, jak nakasurot kan ni inting anang kita itimulam eh. Ada ngamin inaramid ko kahit. Imbagkan ka tauray saan ka sumuraw, mabalin lata. Ngam siya, kanayo nak ijay bangkag. Taisuka nga ron ti trabaho mi nga agasawa. Sumurot akmat no daduma. Apa yan, gay? Anya tinapasama kitimulak. Nangalanod damit tayo. Apaya kasto'y tinapasamak ba daw? Anya ti inarabid mau. Ay, nujak agkamalay. Sika tinangala iti herbisidyo apag spray ko may tirut iti garden kaw. Husto Anya? akaday. Herbisidyo ko na.
Kaya't mo asawain, pagpatay iti root. Hay, Wanta ta. Pag-spray ko maitiro out. Apay ngayon nalam. hapay adi mo yung bagangay kwaraw. Ah. Sinalbag kamay. Ay, kanya ko matibasol ko ngay dita. No kumaimpakadam kanyak, di na ibagak ko maapagpatay itiruot na ijay. Apay ngamin ngayon nalayo, adi kayo nagpakada. Naibagam ngamin analpas kan na nag-spray. Iso ngay nalak ah. Nalpasan ati para guys. Ah, Ngam ti para ro out, saan pa yan nalpas? Ita, ingkay kat inispray iti mulayaw. Nyangay, matayan adag iti mulayaw. ay basol mo na ito'y kwaraw. Ha? No saan ka kumana nagikabel iti herbicidaw iti kalabaw mau? Saan kumana tayo dagiti mulak? Kanya ti parikaw tapay nga agsubsubang kayaw adwa, ah? Apay akasubsubang mo tila kay si kakwaraw. Kasana, kat tinakaw na ti herbisidyo iti kalabaw ka. Pinag-spray na iti mula na. Nako. Ita, pabasulin nak no apay anatay dagiti mula na. Kasano day ta paray? Apay ngamin ang nagtakaw ka. Ita, agpabasol ka. Apay, di mo binasa, tinakasurat, iti ayan titinaka mo apag-spray. Amumut ti agbasa, saan aya? Ay, tiamo mga paray. Kit pagpatay iti insiktaw. Ha? Saan kita pagpatay iti mula? Sino nga, ti pabasulam ita iti napasamak? Usarin na ko man. Hanggang si kamatintin ng usar. Ay, agbabawi ak paray. Kunak no makalibre ak. Ad-adaki di anapukawan ak. Ay, malas! Ay, unay kan ba daw? Tinakaw mo met gayam ti pinag-spray. Oh, anya ngay ita, di ad-adda na dadaol dagiti mulam. Ay, agtal na ka man. Nasakit lang nga rodin tinakam ko iti napasamak. Na yun ang pailayang, mate. Apay, ti ko nam, saan anasakit tinakam kaw? Agpadata ang nagbambanog kadagijay amula. Ingka kat pinatayan adi na oras. Anya ngay, nalugin ti puunan, agraman ganan siya. Sinalbag kakit day. No saan ka kumaanagala iti saan mo ako kwa, adayo anadadaulan ta. Ya, mga rod ni namnama pagpatay iti ro out tinai-spray. Dayta ka nga main. Sakbay nga yispray. Basa umpay no pagpatay iti insektaw no pagpatay iti root. Kang runaan ti amain, saan ka nga agaramat iti saan mo ako kwa? Hay, matungpal, tuyang mahlab. Suray, saanin ang maulay. Isu adikan umanungay. Ay natatabadong. Imbes apagpatay iti gasting spray, saan tapagpatay met iti ruot. Anya ngay ita, di ad-addaan na dadaol timulam. Ala sigay, diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.